Li bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê ji bo piştgiriya biyepejêre Hilala Zêrîn Abajêr bi hevkariya navenda çand û hunerê çalakiyek hunerî li dar xistin. Çalakiyê bi duruşma yepejê hebûna me ye bû bi sedan şênî endamên saziyên sivîl û meclisan amade bûn di çalakiyê destran û dîlanên folklorî hatin pêşkêşkirin. عالی خواهی لشکری ما هبونا خدا اثبات کرن ما حیا روژا ایرو بدلن هری گراندان بدلن کو براستیجی جی حرمتنا بوان بدلن گران ایرو امتین ناس کرن و گلی کرد Nasıl